so kan house leader in say tu nei mo nei chuan lo somang who speaker kan riat lan ang khan voin hi international women's year nia helaya kan member pui kan mei chia te lom pui na le chibai kan buk dua Mizorama mei chia cabinet minister kan nei masak merna ania tin mei chia pathum tram kachunga MLA kan nei na masaber ania kan house Nuai na conduct masak naber ani boka sewang chuan chuanom katia tin rampum puya mei chia te politika po vote nga zok le om nei zok chumi te na andin sarkar kan nia wangin an ne na po chibai kan hlan ani tin kan ngai thak tong khan kan marau nau te diawa kutla kut ani alom puinan hei mara kod nia ka khiat karon havea ani thotro lai nen hian athu mun dewa in chu dewan tia unau lo chuan ro an in chu ngai lo ka ti ma ya hei una han say tu nem ole hei kan 100 days 12-point program hi 12 kan han ti takna ni za atlin ma hian point som pani pialam hi kan minister ten andai nim man to demand for grant sa khan 12 points kan zia lo kan minister tena ma an lo len to tam tak kan ngai tha to kan le lama khian pathian zara kan langai thak bel zel don ani chuwangin kan minister zong zong te chunga lom thu ka soya niza hralh ma lom thu soina resolution kan han nei thei hi lom om ka ti le in fact na lam thu nilovin lom thu soina resolution ani ten an soi fia ngai ne hi om thina tun mai khan kan opposition leader khan an sarkar lai khan vehicle lifetime hi kum som ania chuwang chuanin hralh to thar kan le ni tia maro chu kum som nilovin kum som panga zok ani hralh mai na tharan lei ti kha soi chuan Remchang minon siam saka kalom thin khop mai Hmunphiah kan tran venga tun ma zong song khan Hmunphiah hi an mahal lai om sarkar ti khan an mahala aya ret sang a leidu kha om ve ma seng an lei thei mi lova mahal dar hovin an rab beta an duang ret khan an lei saka market asang thailo competition om thei mi lovani phun anasa kan party po khan mahal system kan do na se em thina balu thlengin kan do ani India Vice President in Sairang Aron Tlo Trum po khan kan VCP in ado dalna hola lu soya ta chuan balu bahal kha to pha nge nge ni mahal dar te hian mi pui an noi ei zong tu te an dang chep ti kan ria ti chuan kan soi sela Hmunphiah mahal kha an ti to pa a tha chuang reng lovani free market an tia mahal darom lo chuan du kha mahal daran ron ni ve thung ta ni ti chuan khoi molai area chuan Hmunphiah asum dong tur an om mia lo maya om tur an zong sopa to mem minan leya tlabunga nge po hei kan pi bia la nge po Hmunphiah an seng lai khan ka wakalani mahal darom to silo khopakhat papakhat khan in tlom de maina lo leya chu khovelan market nei chunania mituit la chungin an thralani chuwang chuan a tha chuang lo mahal dar siam po thalova sarkar in zalenin omomin omro tia se zol chuangot po tha chuang lo Hmunphiah tharlai sai pu ma kakala an mangan zia takin ka ria ngamitin ka muthin marpara kakal sil surya kakal bok ta chuan mi mala aning ngat vekani
mi mal ale sak tu te ret khai nang lo thua atong fu khan van nei ni maya aret niam tong khan van duai ani mai chu tiang chu ani a chu tiang nei nuai a an om chunga royalty lo lak bok te kha thalove tin kan roi tu ten ale da ni ngai tuang royalty po choi su se antia ti chuan kan governor speech chakan in tiamang nge khan kan re ta le tu tur po kan siam a kan soi to ni kan opposition leader khan aron la bob lok ang viak ang reng viak maya a bob lok ang dewa kan soi ve don chuan awain kan leng kan tibik mi alo nia a le chu kan le lom kan re tin a le seng lo mai ni ti chuan khami khaloni ta voina hian an atun ma an din mun anga khan kumin chuan om le taria poi kan ti khop maya kan soi fowa dik chia chuan a ching pe lo ho hi beng chengan ni Hmunphiah ching ve hau lo ho hi a beng cheng an ni a thil hi soi sual le soi fu lo hi ma nuai thum han ti ngot ang chi te po kan ria a party president atang ka chol tong he han ti te po an ni le maya alo Remchang le lo an yang Hmunphiah deuh bok hi ni Remchang le lo hi a om thin ani ti kan tum dan chu he experience kan neya kan zirlaya kan ngaya kum thara kan ti dan tur chu empanel buyer kan siam don kan empanel don ani kan empanel to nen a rate kan siam kan rate anga la ngam lo chuan an ngam na tokin chumin kar chu support price in kan no khatanga poisa kan da lo ve khar san nom lo chuan kan empanel buyer te chau ka transit pass kan peang kan empanel buyer te lo chuan Mizoram pon an chok pui thei don chuang lo tiang chuan kan control to don ani chu wangin goalkeeper thatak mai oma penalty voi som ko pa ko save a pakhat a chua pal hlo awanga soi chiat wak chi khani lo boundary committee te po hi adik chia chuanin a luirin ngot thuam lova chairman ka MLA poni to si lova nin thar le ngaya e motor te po papakharin motor alei thara i motor chawa thar si lo ve antia motor thar ka lei ka ti le nem ka lei thar ka ti lo ma tin so wang chuan boundary hi committee hi kan din thar an lo a thar kan din ani some chief minister nen po mani lo ka breakfast aya min soma kanau te jong song nen kan vai ya ta chuan tu man buai ni siam lawang kan tiani kan in chin fel ma chu tu lam main buai ni siam lo to kan panin kan en suarang kan ti tin kan hun sung ve ve hian kan in kar hi soi felitum ve ve kan ti tiang chuan in po takin kan soi du na hei session kan han zawanga kan minister atul bora karon tir chawang atia helai kan home minister tenen helai kan boundary chairman tenen anin komanga tichuan anin be chaudon ani chu thil kal mek ani a ramri la buai reng la soi fel lo na khachu a committee din zel alangai ani tin sarkar sum mimalina an account an lo na aom dia kan ria wang khan February som paruka order office memorandum ti chu ani a an lo ompal ani point lo in siam fel selang kan dua action lak kher kan tumlo grace period kan pe ani chu hunero chu hei aralta ti khalo ria selangin ten hang in 100 days program te till the all sum in lord khoma till all sum te in lord khoma lo man tia chu tia ni nu nga tingan lo ti lo an ni khan antimia lo kan ti ngai lo kan ti hi sarkar masa te na anti lo lir ni kan ti ni post speaker tin ai kal chung changa hian ai kal sa fiat phot kan do ni tiang hi kan fiat da ni health and medical reason chu health issue nei fisel no na lam chi frim an ni mi sang ni som stari kan ne ya ten chung ko har san na in chung ko lam har san na nei
tiang hi family problem kan ti mai za sari le pathum an oma personal problem kan tia hei chu in lo tur mu zo lo te a kong chia lu tuka wanga motora an thlen zo lo te le an wak omna tur muna an trong ten thiam lo wang te khatiang personal problem nei kha zathum le som nga an oma tin chuan lam tur nei lem lo mi som kwa an om boka tin how to te tu nei tu sang zok thu pek awanga ti som thum le pangan oma tin jir na sang zok angkal zel du awanga ai kala somli pathum an oma chan chi rang inang lo tak tak som sari le pali an oma an vai hian sang thum za thum som ru le panga an oma ni school education a an tam bera sang khan le za som panga an oma health department a zaruk le som ni pali an oma piani department a zani som nga pathum an oma ni chu a chin chang hi kan han report anga he chu kan try to ten cabinetin trula te ngin alangai tu anga hei ai kal chen khadi chuan thazok kan yen tia MLA te poi ai kal lak thei sila kan ai thazok kin tam ve viau mai thei bok ha chen khat chu thok lak lon ne chu na chu compulsory retire tir mai tur don lom ni ti te ania chen khat chu kan sar te nia van duai to na ka lai in ban ri ngot chu te po ti theya kha an ruai tu ten ngun takin an langai tu don ani ten resource mobilization kan han ti te year of consolidation kan ti te til mun khat vek ani a project reng poisa omngot ma se counterpart funding tam tak ngai ang chi te a maintenance hralh lu tuk chi te ten amman na tur om loi si lo ang chi poisa central tru ngai mai ni lo ka po hey kan member zo om tak pungu na biala kan muani sarkar ma sai na sak tu ten nge luang an tian lua tu tur kan zonga kan buai ni hi lua tu tur pom lei lo poisa tam tak se sa top mai ni khatiang chi kha cái này chuan kan du lo ni chu wang chuan in DPR te po sarkar ma sain nimin lo kan soya pu speaker kan DPR thelu chu zip trip khata thlinga an tiani khatiang kha kan du velo poisa ringota kan boi velo kan ramtan a thadonim ti kan ngai tua kha zip trip khat DPR khan voina kan lu ti hai me kan ni so wang chuan in ITI te polytechnic building te kan VMM kan bial chunga po atiang hi ka mutreu slaughterhouse te an lo sa cheng tam tak man ar pakhat pon juk tal lo chu ta chuan ram nuai pil ri la tu man ran an juk tal don lo ti chiang sa khan an nen juk ti ni man ni po nge khol pakhat kan buna electric om lo na kan bun ringot mai ni kha la kan sarkar thar kan power minister ne na engtiang electric pek don min ti le sia te om lo na mun an lo da khang karen mang tur khol chu karen om na mun khan lo da mai tur la ti chuan hei kan in ren tlanga ke ma ngai po kan soyanga mani silonga kajin te chu megalaya sarkar chuanin azan ri aina tur thleng mai khanin ambulance lian pui mai nen doctor ne min zui reng mai kha chief minister convoy om dan pa ngai ani anok he ga ti khop mai kan thu si lo state pon ni sia voina yan ka movement a hian in doctor ka hruai lo ambulance car ka hruai ngai lo ka hruai lo awang hian khan doctor te khan dam lo tam tak anen kol pha thei ka ambulance ka thil trangkai an mang the ni magistrate keng nge hruai zel tur kan ka hruai ngai mi lo ka mi te khan ko ta thil trangkai tak an thok the ni district ram ria pia nga police an lo in mo tir thin kai mo tir ngai lo tiang chuan kan zin na ringot po hi kan in pai thol na sa amaro chu in motor kan turzat in nei turzat ai tam in nei min tia vai na hian kan nei tur ai tam kan nei karing lo kan motor te hian spare ro chuan nei ni motor pakhat kan nei ang kan te hian minister pakhat in spare nei mi lo in pakhat ring ang kan tinan lo
pakhat plus spare hei chu kalphung ani kha om ve hei chu riat tur ani a spare nei lo chuan tu man in siam ngai lo mania po spare ka keng lo luang bol sowa ka in khom tur chol ni jinga anamin kan naman kan kar kha ti chuan khuta silonga ogaw hatia kan zuk repair ti taringota chu tiang chuan house guard te po kol thai kan nia kan kol lo kan in kan luat chua santira aruak ngot mai ni sia fal sia ti em rei lo te ka kola tun chuan ka kol to lo ke point tiang chuan in kan sin point MLA zong chuan free travel facility kum khana nuai ni kan nei thewani ke mani sin na chawn lo kan chung te sin na po ke vek ani ke ai hek lo ber kan yang ka jin khata chu kan chung te po an sin thei chu kan entitled lani nuai ni kan lo ei zo ne ro chuan kan pocketing kan pedon ani mai tu na po ka jin nai mai thei ka free travel khana dai to lo ni chuan ka pocket ka pang mai ka chung te tan chuan chu akal mang ani ten hati khopa kanin ren chung hian le kan puk te kan title ma kan leibat te kan titlem chung hian kan plan out le kan ti zau sarkar ma sai plan out le kan nei sang jok thei tlat si te hi lomom kan ti chu kan lom na ni ten han holding chung changa han holding a thlai thar le na tur kan da thei hrim hi thil lom ngai lo ni DRH da kan ti a thei lo budget la phar ngai lo an ni an tu so hi oi su ti vek an ni voina chuan a thei ni kan sarkar tuk deuh thowa kan da ngal ani kan da hrim hi kal phung thar ani mizoram alom ngai lo ani chu wang chuan hetia kan an da hrim te man trul lova kan red aya sanga kan farmer ten an han hralh thei tak awanga man an ngai lo le kum thar atan kan chom thei tur te hi alom om kan tia tuna hian han holding a in da tle me min tia ma sengin heta kan zialan mi lo vai bel se somnga panga central atran tan dong der to han holding atran tan hian adang dil chuan tur hi kan ri ru omani khozan hi som sari pa thum ta han holding atan vai bel se somnga panga le nuai som pariat tuna yan min sanction sak to a first installment khong in hei darli lo ri ta a kan leader in sei lok lo le kan lat wen dap lo boka kan chun som le mai ning chu le bu speaker ka lo me hemi tan yan first installment vai bel sa som ni pasari le nuai som ruk pakwa min on pe nga la in thanan puan ma hian a second installment release ngal kan du khom mai ron man mor u min ti a tin tu na hian finance ministry kan han holding a tan bok interest om lo loan han holding a beneficiary tenan puk tu chu kan lo peng chu ron in buat sai ron ti a kan in buat sai me ka ma ro chu koran tora sarkar kan tran ve ngai do na kan quarantis act te kan la amen man lova council of minister in hei hi kan soya abil kan passport te angai ve a tin ni me na khan lunch break chungin USA tangin compassion for Jesus te an lokala kan han holding a tanga poisa thlona mi pui antum thu min ron filani chu tiang chuania chu wang chuan in pathian in mal asoma kan han holding hi helaya kan da chu vaibel sa thum som chau ani amara chun pialama hian kan mu bel mek zela prime minister lamachang point special package te kan la beisia kan bunge don lo ero chu kan fellow ani chuan Mizoram House Calcutta Mizo zong in an uingoi ngoi lo hralh kha aman kan pelet le a ti chuan min king me ka tu na hian kan about ke general hovin voi khathiering an nei to a atu zok po chakseng supreme court chu kan thlen melani atia kan advocate general chuan hemi kan han lalet le ringot hian Calcutta kan Mizo welfare tele kan official te atilom em ani ten right to public service he notification kan chua to a ama kan service somngale pakhat sarkar ma sa khan alone sa a tuna hian kan ti bela service rang za somli kan cover to a hei tun thla ni som panga atanga man tran tur ani to a
hemi right to public service he mi pui ne na hian awareness kan pek angai na samaya he ai andik tu tur ai overwork fel ania heng hian district rang an endik mek bok ani hei thil thar atak taka mi pui te ta na sarkar dor all na tur le an mani vakal fo ngai lova application an thelu tanga hong dak dai mai ngai thatakin khami chin fel ni kha hun bi tukania chumi chung chana fel tur ani mai hei hian corruption po ati tladu ai don ani ten sustainable investment policy kanan siama kan notify to ti chuanin hemi Nuai hian kan minister rang te hian investment tur hian hual na samaya trend te pei chuan foreign lam thlengin tuna hian connection an siam to hemi kan investment policy Nuai hian kan lamu ngai lo investment thatak tak kan rama kan entrepreneurs te tana malak na poimo tak tur ti thei teu kan in base ani ten restricted tender pu speaker kan thrilara ka contract zong khan restricted ta vekemoti thei deuh tho khan akal ani keini chuan chief minister remti na lo chuan restricted tender repair lo tur kan ti restricted tender kan pelowang ero chu kan ti lo ama ro chu restricted tender reng chu chief minister remti na chaw pek tur kan ti alo fu lo ni point keiman mo ka phur don ani kan sarkar chunga thil diklo le fellow zong chuan mo ka phur nga ma ka phur don bok ani the buck ends here kan ti ve don ani so wang chuanin tuna hian lo thei lovin pani kha chu restricted in kan ti ve to pakhat chu sakor tui chun atanga sahuan kong ani hei hi kabial tir khan west one kabial tir hian apop lo ani thei top in ma kan la ml fan nen kan ti popa motor kalani atangka ema kan bial lo le a chele de veka kan bial le a thale ni a chan chu ka ngai sakani ka ngai saka hausa po kadin to chuanin pucha te din to chuanin a tra ko ne soidon en tia ke kadin to chuan ro pai bo ka soidon min tia chu tiang khop chuan kan ve kan soi jing thina ti chuan an thale he la ya kan airport kong pui ti khuan amina kan hreve kani khumi a pin chuan kong dang pakhat ma kan nelo kan kong nei chun chu helai tlang dung kong he ni chu wang chu na poi mo em he don sarkar ma sa khan a khoi ve a khoi mo em mi pui kal theilon thleng ma zat min danga an tho chu toi te ni to na he fura lo thlen ma nge yan he kan ti tlang lo chuan airport kan pan thailo mai don ti kan thria chu tianga poimo ania wang chuan ei chu restricted tlak ani kan tia restricted in kan pe ni kan zep lo chu tiang zel in chimluang te pukam rula na a tho ONGC te na tho zo thuai tor min no sek boxi kan ram oil lak chuan tur dal thlat tuya lo len chuan tlonga tangin aron li phak vek sia chumi ti vat ngai chu kan ti mek bok ani ten triple SB chungchang kan soi le thina adik tak chuan sang ni som pakwa din ani khan kum khat chu akal mu mal lo ni MPSC te nena in kara buai om renga Department 10 cut recruitment direct recruitment ti tur te paisun na sa takinan buai kum khat chu khan eng mam thok le theilo ani khatianga apian fellow apian tira tang renga ke baisa soi sel na kara lo piang kha ani tunai tia kan han ti re le hian interim relief order te kan chua veka bungrua kan hlan veka thok tu te kan pe veka MPSC hi thuam chak kan theyang angin kan thuam chak meka adik chia chuan pu speaker i veilama mi te hian triple SB kan thia ti arup tak chuan lom takan ni achan chu kan thiat lowanga political appointment ti nang kan mang veng ti khan reng ani andi ruang kha chu puila kan thiat phal mi alowang kan block president fanu te tan kan du velo ma se chu kan du lowa kan thiat ani chu thilom zia ani zok ti hi min thiat sak selang ka du
tin biometric attendance tung changa ni som panga hian tun thla ni som panga hian go live turing kanin buat sai meka DC scholarship in ma alo la fel der to ama area a lom thu kan soi do civil hospital an lo mang der to boka tu nei tu te sunga lom thu ka soi do tin kan secretariat pum puiso CCTV in tu na chuan kan centralize kan cover rek to bok ani tin healthcare a hian kan in tiamang nge in ni som pakwa February khan poisa kan release tuna hian damlo bil tang sin khasang thum songa le pathum kan nei ni chumi te chu akumakum bil tang te kha anni eng mi te zong song tan hian tuna hian vaibel se somli le panga le nuai songa pakwa kan release e hian dai tura kan ngaya tuna bil tang mek zong song kan clear vek nuai hian vaibel sali le nuai somli le patni man bang kan la nei dona chu Bible sali le nuai somli man bang kan la nei dona chu dam lo thar te bil pek chho le tan kan mang don ani tin mi puyo kan bua saya complain na nei apiangin zalen takan har sanna sarkar anon thlen thena turin kan siama DPAR lamatrangin mi puin an riat thena turin flyer te thatakin an siama tahian mi puin complain an laron thelu tam lova complain vaktur an fellow nge ni aron lut sun lahi tun malam thil khali deu zel boksia ei Remchang kai teng ten state project monitoring committee hei hi atang kai khom mai tu tenge member kha post speaker kan fellow mai thia ei mi pui sarkar ania wang kan telvek ani kan chair chuak anga Mizoram Conference Right to Committee MKHC ION Reverend hralh sanga mual pui tlang salem veng anianga ten Mizoram Pradesh Congress Committee ION pulal nunmoy chuango and Vice President Aron Midona chuan MNF ION Engineer lalrin oma anianga ten BJP ION Pilar Remchang fan ai Falcon ani anga ZPM ION pu engineer vanlal ne hralh te ten Central YMA ION pu lal machuana saltang li liveng MUP ION pu lal biang moy kyang te lai puitlang and Vice President ani anga MHEP ION pi ngur moy sailo kanan veng and President ani anga MZP ION pu lal thiang lima ITI veng and President MSU ION and President pu Samuel Zoram Hmunphiah anianga chuan consumer union hian kan tel ven om takani an tia ni khop mai kan tia chuwang chuan Mizoram Consumer Union IO hian Professor Chongsai Lova Cholmun anianga te chuan MPF ION Reverend Lalram Liana Pachuaw Leitan Ram Thardur Tlang te ani don ni heta hian ZPM IO chu pakhat chau om ve ni chung ho nen chuan kan rama project te kan monitor ho don ani hei mi pui siam sarkar ani angin mi puin sarkar project mi pui IO ten anen dik anga ti chuan tun ma kan hriat thin thil tam tak a hun po sei vak te revise estimate ti vak ang chi te kha avaya bo thailo ni puin ti tlem kan in base ya chuta chuan kan zawaya kan lungoi na le kan rem ti tlanin kan kal tlang don ani ti chuan post speaker top na kan soidu chu heng zong song hi mi puya kan zuara hemi ti lotling tur hian ke ni ho hi min thanga chumi ti lotlin na konga kan malak na kan do dal ani chuan mi pui kan do dal ti na ang viau donin ka fria chumi ti lotling tur chuan linglo chungin in sit tak chungin kan thayang tokin hei hun rei lo te ma kan han la ve ta hian kan in sit em ani amai ro chu kan thlen china hian mi pui troi om na le pathian mal som na kan dongin kan in ria lom thu isoi te ang kan ti ni voina hian
kan lo kal to na le se sona po kan lom tlang hian ka ria ama ro chu aru ka thin lunga lom reng sia alanga lom lo der te a lo ngai moni politics ayan patling in thurol zo lo hian om no hian ka remaya patling mani le mani po kan in thurol lo hi chuan in mut hi tui mo khop maya choi te tui du lo mu mang te cheduania fisel na te an tur duania chu wang chuan tha ti tlang mai langin a tha kan an malak na wang hian post speaker kan work culture hi ain sondor ani adang labani kan work culture hi adang lam ti kan huani malak na kan official ten sarkar na thok te ber tanga lian ber thlengin min troi om tha an chunga po lom thu kan sei ni chu wang chuan kan work culture ain thak me ka kan value system po hi thak me ka kan thil ngai hlut zong po hi adang lam mek ani hian reformation mai ni lovin transformation tuna hian min thlen mek ni in kan ria chu wangin mi puina be se na kan chunga an nga ila e veila ma thu tenge point kan laga hian be se na sang tak an nei ni in kan ria chu wang chuan tho ho na thatak kan nei chho zel thei kan ringa ten sarkar thara din atang hian party feeling na tak hi abo ngalani party feeling na hi ti bo chho zel kan dua fake account manga ko boy doi se pang me nung lama mi vi ching ho man zel kan tumbok tayan kan society ya ti kholo chu wangin zoram thar din turing kan in buat se ya ala thleng kan tilo ase sa me ro chu thleng tran zoram thar rehearsal ero hi chu kan mang tran kan in nga ya chu wang chuanin min tong trai sak tu te jong songa lom thu kan han soya to bera chuan kan member zom tak pu ze lalbiak lua alalpek lua ama kan khiat chian ma po a profiling kimun taka kan zira kan zinga tel venge tlak ne kan khiat nuai tam tak la thei ani din muna din po a nol dan te kan lo ria chu wang chuan kan zinga tel ve tura kan it em wangin kan so ma he tun chuan kan nemle thatak mai lo ni ta ama resolution yo tak mai voina hian ama ne na in mu me tak mai aron puluta lung rual taka pas dial turing kan in so mani lo me